جیکب بادا بدفعلی کیسا اثرمند زالگول لوگ واجہ ناک و ہوا سہ ملزم 11 روز واسطہ جیلا دین دیگ گتگاں سہ ملزم سہ روچی جسمانی ریمانڈ سرجب و سرا جوڈیشل مجسٹریٹ آمد کسا پیش کرنے گتگاں پولیس ردا ملزمانہ سرا بہتامی کے آہاں زالبول پولیو ورکر کشگے بہار داتا جیکب بادا بدفعلی کیسا اثرمند زالگول لوگ واجہ ناک و ہوا سہ ملزم 11 روز واسطہ جیلا دین دیگ گتگاں سہ ملزم سہ روچی جسمانی ریمانڈ سرجب و سرا جوڈیشل مجسٹریٹ آمد کسا پیش کرنے گتگاں پولیس ردا ملزمانہ سرا بہتامی کے آہاں زالبول پولیو ورکر کشگے بہار داتا